Bapak itu dapat menurut ada kalau balani, ono Andre sino yang malah balani sudah, ia Felicia Michelle Daily, dapat data sumber balani manusia numero 8 itu Yesus Sanimo. Yesus Sanimo sumi hebat ke.
Baya kepala sampai baya uga iya sambil terfaulinya bangunan. Afulah kanan dan nama itu bagi soya uga. Ya tubuh terus negara ini ayat 3 firman Bagi selahi domo andre bawa negeri lo balani bawa nemali famu fugu ni kada saibe ku dania bawa tuan dalam fekuman yang keriso sido itafifu data osara elida bawa madu untuk pamati yang keriso edong alida tamane ya mati balani amasil arfa'al sobaya siawa abada ya Yami satu orang hadir ofatu siai demi wala fangorifida alo wala fangorifida no ande bayo balani sisa besar telu ni fatu dan omegi na aboto pada demi da bagi tema libu bang mak bahagia media matero balani romi andre sakut ya ira he baba ori maboto andre bahir baba amate enak namoroi pada demi dae bagi tema libu bang mak hadir famu ugeli ni wahaba masih walani mi faham romi andre abu bami fateni ira mazikola ni amot ni aron ena abu pada dera guna romayang idana andre nami famu ugeli pada bagi tema libu bang mak idana di sofa abel fangabel ni abaya lo balangi sifa banidano abo mati nalali lo balangi enak baidana mana ni dana andre tenga famayago idan bana fo ira daro mali lo balangi ni dana ba famayago idan ya iwa lo balangi fangorifi dia fange haude berba ebo ada lo balangi andre tahono de damanga ita tua Yesus soaya ya ga balo balangi ya uga zina mangoroyo famayago idan ba meno mama tidak aga bakel ya eza tuan no andre la ohen rono sino molaga tanafna baba mayago idan anda dama anda ho sioro inda uga dama anda baba sioro inda uga ya uga zama ho ono andre ya sito bale banuau iya baya uga zama terfaurinya lemamale goto ba ara ya tubuh imane Yesu hani hazimana bobe hom bagosali lo balangi balamana saya heta iya ba usura badetenia dei lo balangi ku andre batoi banua lo balangi ku andre to Yerusalem siboho simaimito moroi bazorugo moroi balo balangi ku batoi ku siboho andre balaila babania
baso bagang ora denia andre yaduhu Felicia Michele Deli ubayaga idana dauga badai lo walangi ama badai zoaya ita Yesu Keriso babadai gehehani amuni imaneta romali lo walangi. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 14. Yadu. Hello walangi sawatema no muso dedema malke meno sehe monahian ronoma barang baba ande kurun dege salaw bama masin aga wa hono dedema baluma won dege sabole ande mande soha gele bama bole linge amo ho sino fa ema keloma o ha sai dedema be amai enoniu baba ngebua ronoma ande meno badang so muada ke Yehova mamane sawate mandau ke bahatima lo balangi ma batutena fema manda ke ebua ede kema fabai ai fa badade manda uge mame sai balasi ma Yehova balalani terema mamadana dana ke yau ke samai gilala fabai faraiga ke sagata faurima bagulidana Eaga satuan rano bahega irono mafefu fao mama to aga badangana irege marugi na sahomo dema na irugi inate ya dugi ono gede bibite maho ya mu fawa milo balangi ya mu roroga ami ya mu fohaga babania kami ya mu ebwa adadania kami ya mu falemba haronia kami bayam be ema hau de kami fefu ya du batola sa itema buang